tudang kan ne lo zo fa te kan ni chun zom na bung ni chang ru ka tangen kan ran cher zom le dona thiam lo tak chunga kan chhiarna te in lo thlira in lo ngai thlak thina wangin nga thatu zong zong te chunga lom thu kan seimol mol ani le han cher zom halela bung ni then rukna lalfak omaral te mizo te le nam trobul kan zik chhona le kan pem kolna lalfak amaral te hi kum enge maza atc a thonnu in tuna hian histories of christianity subject a dth ane imeka mizoram presbyterian koran minister ane lalfak amaral te hian an chanchin jek mi le chui mi historian ten nam trobul an chui dan rang a om thu te history po ajek tu le a chui tu azira danglam thei ani thu te atar langin kan trobul chungchang po hi midang ten an chui le an soi atanga kan hria te an ni thu aran tar lang masa a tuna mezo trobul azia tur ero chu midang en min jak sak ethic nation lovin ke mani nge in kan ni na kan lo sei thin self scripts emignations of identity ani ti in bul aron tran ani Margaret C.H. Zama lekha buziak origin might zo thon thu tribal research institute in kum sangkha zakwa somko pasare a achwale vilung hema lekha bu mizo chanchin te bi chian in control chuina aron ziaka pile puten control an lo sei dan thon thu pathian khwajing nu a om thu le chu khwajing nu khovel asiam dan te mihring asiam dan te mihring le ramsa te chen ho le in biak theila a om thu te aron ziaka thimjin la ya mihring taram sa chi rang rang an chantak awanga pathian khwajing nu chuanan no patwa rang zel la rang in le hnoya athu rukta a lunglian pui in a china chu chinlung kan ti tak hi ani ti thu te aron ziaka chu chinlung chu pathian khwajing nu chuan a hongta a chu ta tang chuan zo na thlak nam rang kan lo chhok ta ni a soya om thu a ziaka ni apa ni na chuan hlan rokpa khwang choi thon thu kan nei thu te chu hlan rokpa chuan pathian seberka puwana fanu nupuya aneya khwang choi na tura asom thei ngal awangen ro pui van on asu tir thu te aziaka hlan rokpa khwang choi lai hian ram samhing phwa ani dan te khwang choi zo a puwana chuan mizo pa chu savun lekha apek thu le savun lekha chu uin aput bo thu te aziak telbok lalfak amaral te hian pi pu thon thu atanga kan trobul thon thu hian bible akal chu soilo a thlop tha ani ti in heng pi pu te thon thu le bible in annate aron ziak langa kan chanchin lo ziak masa te khan namdang anni awaga kan pi le pu te thon thu te kha an lo da poimo lo deuh nia a hriat thu te po tlang takin aron ziak lang bok athuziak atang hian chinese emo namdang thla emo nelovin mizo thi leilung pian tir atanga pathian in hnama alo din to kan ni ti hi apom dan ani hmel lalfak amaral te thuziak ka chher ma hian mizo thon thu a pathian thu ti le khabu a ran pa hiala ziaka da duna kalo nei to a he kan lekha bu zia po bungdanga kalaron chui chun zom ze donani ziak tular tak tak te thu ziak le interview te po mangen mizo te pem kwal dan pom dan rang te chip cher takin aron ziaka abengwa thlakin cheraman hla hle mizo te kan pem kwal dan ziak tu tam berten an lo zia dana chuan khochak atanga ron chuk hla angen an ziak thlang puya hei hi a chan nia lang chu chaina kan lu ma chanchin hi chui tur mu mol kan nei lo wang ani thu te po ar ziaka chu ti rol chuan kan mithiam te zinga mi reverend dr van lal chuan ama
chuan khawtlang lam atanga kan lu dan chuin hiti ang lama chui tu masa ani thu te po ran tar lang bawk khawchak hoya kan pem dan chihne pakhat na tibet atanga sil road zo a china lu le pahnih na tibet atanga india ram chunga lu a india marchak kal hlanga manipur le mizoram chunga om mun khwar ani ve thung ti in a ziak hi chip cher zo ko lu chil man ni se anga inom le zo lang ko ngai dan chuan he chui dan dang hian kan ni na dik truth identity mu chuana konga po omzia an iril zok in karing china atanga kan chanchin chui hi chuan kan chanchin hi chui vak ma in atop ma titi an bera mongolian thla kan ni hanti phei hi chu chui vak ngaina omlo khopin akong hi atoyin ka hria mongolian thla kan ni titu te hian min thla to hming lam emo mongolian ne na kan in atna sa khwa nam zia le pian zia thleng po hian kan lung oi na khop tur hi min le chop chok thei ri lo ni in ka hria lalfak amaral te hian thutlang zel nan angai poimo zol aron tar langa chung asajia kan zia lan du te chu pakhat na ziak tu masa ten kan chanchin kim chang lo min hnut chia awanga chanchin nei mumal lo angin min chwa pahnih na mizo te hi china atanga bul tan 11 atir atanga pathen an mi hring a siam te zinga kan tel ve ngei ni in a hriat ti le pathum na ngun ta kan chut chuan tuna hnam lian sa ho khawchak lama mi te a soina ani ang an thla te min ngai in alang lo ti te hi an ni lalfak amaral te thuziak hi kan hnam ni na national identity zong tu te tan chuan zerthla le bia chan thlak tak ani then sari na ichilal din moya mizo identity von him le mizo hnam in hung na ichilal din moya hi pa chunga university college mizo department assistant professor ani a research enge mazat bein puc mizo department te pui sui tu jingami ani ichilal din moya hian sub tonga identity omzale identity chi hrang pahnih mimal ni na identity individual identity le hu ho ni na social identity chungchang te aron soifia uno in dan asiam dan atanga thlir chuan zone hatla zong te hi namkhat nation anga ngai thei kan ni ve thu te po aron ziak langa zone hatla te bet na colonies hnuai atanga chua a nation kan lo pian thei na tura malak na january sangkhat zarial somko pahnia chins lusai conference nei thu le chu an lo hlo hlinta lo awanga zo fate myanmar manipur tripura bangladesh le mizoram chunga tender kan ni thu te po ron thailang chu bai sena chu thito angen langma se UN Declaration on Rights of Indigenous People sang heparuk dan manga kai thole din thar thei turangai ani thute ron tar lang boka tun din hun atan chuan mizowa lungrol thlang vek ri loma ela zone ha thla zong te soinan mizo ti hian a ozo nia angai thute atar lang bok ichelal din moya hian a article ron zia hian namle tun din huna kan identity chu aron soi chiang thakho mai thilkal to kan ni natur anga kan din zo lo thu le be seina ala thilo thu aron soi hi ngai tha mai chi ane lo ti hriat a tu hle mizo ti hi zo na thla zong te ai o zova angai ang hian zo na thlak te hian kan ngai thei angem ti ero chu zo an lian tak ani mizo vek thei dan tu te ron chom chok sela angai nom le zol mai thei ani ka ngai dan chuan identity chungchang hi tongka a soi le zia ka kan ngai dan kan dar rengot hi athok hau lova chu ni na pakhat one identity chu kan din chwa puya khovel hriat kan pon chwa angai ani
tu pa zuri ong thong la phwa an sak thit nang dewa sei ma se ka ngai don chong lo ti ang dewa kan sei ringota ataka kan nam ni na national identity hi kan chantir ani si lo chuan tang ang mai athom chau hriat ataka hmu tur om chuang si lo ang ani se don ani ma se thua om phot lo chuan ataka chantir tur om si lova kan ni na identity kan thret chona tur a hmalak an lian tak chu alo in her chuak tranta ani ti hi beng nei tan chuan hriat a hun ta hle ichilal din mo ya hian ni na identity siam tu le phor khom tu poimo tak chu tong ani chungchang aron thlura nam din tu chu tong ani rolin mani chibil tong von nun le choi nun tumna chuan nam en pum khanna a thia thei thu te po aron tar lang bok ti chuan tu na chuan kan tong man mek chungchang alo pian dan le ani na te aron saya athupuya chuan zo tong ti in ada a ma se a sei zuina chuan mi zo tong ti in a sei thung tuna mi zo tong kan ti hi mithiam zirmi tam takin atira chuan du lian tong emo lu sei tong emo tia kan lo man thin thu te po ron tar lang tel bok ani zon ha thla te in pum khata kan oma tong pakhat kan man thlan theina tu ra thuzia mi le pol anga malakna alo om to thu te he kan tong man mek hi tilena a hminga pom mi zo tong tilova zo tong ti ni se ti a rot na te rot na le chutiang malak thuzia mu tur om te po ron phau chuak bok chutiang zek tu tam zok te lo rot na chu ti pui thlin thei ni se adu thu te aron zek lang bok ichi lal din mo ya le zek tu tam tak nam ni na hum hal na na zo tong siam le tilen rot na hi he le khabu khazia chan lian tak pakhat chu ani a chipcha deu zokin bung danga karon thlurang chumi atan chuan ichilal din mo thuziak le midang thuziak aron ta lan te po chui zau le zia lan po kan tumang pariat na ichilal rin thanga mizo identity le india mar chaka cheng zo fa te ichilal rin thanga hi Mizoram Presbyterian Korean Minister ani a Aizawl Theological College Histories of Christianity subject zirtirin associate professor ani ichi lalrin thanga hian identity le india mar chaka chengzo fa te ti thupui mangan india mar chakaram chanchin thlang pui ami cheng arambung thendan le nam rang le tong rang te chanchin thlang pui aron jek choka india mar chaka state pasare om te hianen anma ani ja le ti dan phung an nei randan te nam ran zani so ni lai an oma chung te chuan an ma ni tong ran an nei theu thu te po aron tar langa india mar chaka nam rang om te an lo pem lu dan le an ni na hlom thuma a thena mi zo te chu simis le mongolian namzinga mi an ni thu te azia kani sub trong identity le ethnic omzia soi fiana rang te aron tar langa identity chungchanga har sana lo om chan le om to dan te aziak boka ni na identity hum hal du na awanga mezo le namdang inkar har sana lo om to te ache pakaya chuin aron tar langa abikin kan debram asam in minlo obet to dan le an mani ne na kan inkar thu boy lo om to te aron thai lang boka British Royal no Government of Indian Act 1935 noya excluded area da kan ni dan tele excluded area chuan Assam noya omsi in Assam Legislative Royal na io kan nei ve lo thu te po aron ziaka hemi chungchanga zir chen tur thuzia om to sa po adap zau thaviau mai India mar chak thlang mi te chu nam changkang lo tia vo kan lo ni thin dan te po aron tar lang tel bok ani
ni na identity hum hal du na awanga in hir hona a om to dan sang tribal le state tribal lo tribal thupuya mang in aziaka mizo le Assam state in kara politics a harsana alo om chan lian per chu Assam rama telve anga lang si hlam chha kan ni na chu in hnger hon na lo chwa na bul ani thute po arun ziaka MNF movement lo chwa na bul po hi ni in asoi bok tribal lo in kara mizo versus vai boina voi tam tak lo thleng to awanga nu na po mizo le vai enge mazatin an nu na an chan dan te azyak tela tribal in kara boina ti in mizoram chunga bru tui kuk te ne na boina kan lo ton to le ton mek thu po chipcher ang reng takin ron zyak bok HLL rin thang a thu zyak hian kan ni na identity chungchanga har sanna kan lo ton to te aron ziak chok thakop mai kan tun din mun hi mana mission chwavek ani ziapo aron tar lang chiang thle ni tin athu ziak ngun taka kan chher chuan kan boina lo chwa san hi engdang wang nilovin nin identity hum hal du na wang ani ti achiang hle tin British le India khan kan nin identity kha an du angan min lobel ani ti po achiang khop mai tribal nam nu fall ti a min lo wate chu ni na identity min pek manga avoi ni thlenga India po in ala chhom nun zel te hi kan ni na identity ani rengem ti te po hi thuziak hian min ngai to chwa tir se a thakopang HLL rin thanga thuziak thupui India mar chakazo fa te ti a hian hele khabu kan nam ni na dik true national identity zo fa ti man ani a hi hian zo fa ti hi kan ni na dik chiang taka kan thinlunga om kana soile azia chwa thin ma se ta kan la pon chwa le ni pui ri lo ani zia aron tar lang chiang veu in ka hria kan zawaya kan ni na identity kan soi in India mar chaka mizo te tilova zo fa te kan ti hian soifia le chu ngai lovin kan ni na identity chu ati chiang hle ani pakwana ro siam le na tho chong identity thua India mar chaka thlang mi te har satna ro siam le na tho chong hi ropui chi pastor bia la pastor na thoka hun enge machin a om no in January sang ni sompako atang khan ATC faculty azam le ta theology subject ka doctoral thesis sajak me rosiam le na tho chong han athobul lama identity le ethnicity rilfiara chipche deu hlekin aron ziaka midang te ja tello identity rang om theidan le chipche deun aron ziak bok nambil identity ethnic identity mithiam ten an chuidan le soidan rang po aron chui zau thle mizo identity siam tu chu thisena in hla chon trong nam nun phung le sa kho ani dan te po soi lang bok identity mi hring pian ken atang te din mun in ang le du in ang atang te midang te ne na kan in kar thu awanga lo in siam le piang ani dan te asaya mar chak thlang mi te abi kin mizo te po namdang te ne na kan in kar awanga kan ni na identity lo pian dan rang te aron ziaka mingo sap kan ti mai te ne na kan in machon dan te soin kumzabi sompasari na vela thingpui hwan siam manga anron lu dan te le keinin kan ram kan lo hau ve dan te chu ta tanga zo izo damin be dan te aron thailang tel boka mingo sap ten sa khwana Christian na manga kan ni na identity anron siam dan te po ngainom takin aron ziak lang bokani angai dan chuan chu ni na identity min pek chu an mani ngai sa na le ke mani inda hniam na identity ani ti athuziak atang hian a hriat thei ani
kan ni na identity nei chu vai India tenen kan in kar thu awanga kan nei ani dan chu a che pakai atang in toy si fia fai tak rulang deu ratin aron sep chowa nam ni na chiang du te tan chuan cher zon hnuwa po cher non thlak ni in ka hria angai dan chuan tuna kan ni na tribal identity po hi namdang min pek du sak tak le ngai sang taka min pek ni lovin hnuai chian le ten na ne na siam ni in asoi he ni na min pek hian mi chunga len tum na ot bik chong lo hiron akan lo in hriat ve thi na te chu a thiata nam mol zero ni a in hriat na min siama kan nin na dik tak po kan hlo mek ni in asoi ro siam le na tho chongin kan ni na identity ni a kan ngai mek lo in siam dan asoi te chu ni na chu kan ni na dik ani lo zia le kan ni lo na zok ani thu aron soi te hi har hok na tham a thlingin ka hria a thu kha na lama India rama mi cheng te chu hlom lian pathumin Aryan Dravidian le Mongolian ti in aron thana chuta chuan keini chu Mongoliana min da a chu wangan Aryan le Dravidian chu kan ne lo ti chu soi zo vak po angai om love amaro chu Mongolian kan ni ti ero hi chu pomharsa ka ti lai tak chu ani ve thung athu hlang kom na thu hlom sentes ni chau hi kan ngai to zui atan kan ta lang te ang mani po in kan chhuan ve lar mani in hriat dan dik le midang po in min pom pui kan nei ma lo chuan a hu ho emo mimal ang po in kan nun aboyang chu van kan lung oina kan ni na dik tak ni si mani ngain kan din identity kan nei angai ani ati ani ro siam lena tho chong hian ka lekha buzia tur hi ar na mi thla in alo thlir lok ka ti lo theilo ke mani ngain kan hria dan dik midang te po in min pom pui hlap nei hi kan hmabak ania kan zawai lung oi hla na kan ni na dik tak ni bok si identity tu min phwa sak emo mu chwa emo poni lo leilung pian tir atanga kan nei kai tho hun tur chu dingdili pin kan thlir me kani chen somna rin sanga mizo diaspora kol rama rin sanga hi kum sangkhat zakwa samruk pariata civil service in ziak thlingin IAS Karnataka kedra a oma hun engemaw chang Karnataka state chunga a tho hnu in zolai hla sang hni pariat khan a hna atang a pension rin sanga hian azia tur thupui subject tana in he tak mizo diaspora kol rama ti thupui mangin thungai nom le bengwar thlak tak ngai tona kai tho thei tak tur aron ziaka athubul tanan mi thu zek omsa namdang musit mai lovin chen isiamang u ti aron da a hi hian athil zia tur omdan tur chu arhul deu rok na lang kumzabi som paruk na la ivel atanga Europe ramin Asia le Africa mi te an mani hlok na uma anti du da thute an obet thute le chuti ang deu buka sailo lalte po in kan thin om ram tui kuk le thing pui huan tha thok tu te po ti du da a sala an lo hroi ve thute aron tar lang thuaka kumzabi som panni na hnulama chuan mi ti obet na atanga zale na kol alo engtran dante indo pui panni na topa phei chuan khovel omdan alo in herdang lam dante UNO lo pian in indo na ain in rem na lampanin khovel alo kalpui ya adang lam tak thute aron ziaka zofa te pa mani chena khurbik mai lovin India ram mun rang ranga kan inzar phar atul thule chu khovel in herzel dan tur ani thute kan rama namdang riang le chakma te ron lu na chan po hi ngai to ngun deu angai thute ron ta lang ani
athupuya ron lu chovin kum sangkhat zakwa somni atanga somni paria chovela Mizoram atanga kolram Burma Mizotam tak eizonna ol samjok awanga le chanchin tha riltura an pem lu thute aziaka kum sangkhat zakwa somli paruk atanga somruk inkara kolram pem run pui omle in kolram house sakna thlan tur mai nelovin kolram sipei tang tur mizo thalai tam tak an kal thute asaya zoram atanga kolram pem te chuanin khotam tak an din thute zo na thla lo om to nena an in chen pol thute Christian anni anga ko han an din zel thute arun zek langbok ani kum sangkhat zakwa somruk malama chuan barmaram atang eizon na konga harsana awanga Mizoram lo pem an om vak a hria lo thute aziaka indo pui panina barmaram chu indo na moala lo changin Japan ral lian chuan aran op beta Japan ral a hlom hnu sangkhat zakwa somli pariata independence mu in aram in singsak felnan kum som ni zet adua in singsak fel don chautia sepei chakna mangin rorel na chu alo in thlak le thut thute chu chuan harsan na khur puya alo pui tak thute aziak bok chumi awang chan Mizoram atanga pem chote po Mizoram an lo kir le a zon ha thla u nau dang te po chu harsan na pumpel tum chuan an ral thlana hita kan ril ruput dan tur ni a aron zia hi a thle mai an ram that lai le kan ra thei lai zongin vebur khonin kan han bela politics in lumlet awanga an thlat chek hnuwa miron belve ta hi chu in puilam changtu te hianin an harsatna te hrithiam chunga lo tom hlom ve hi kan bat ni om tak ani ti in asayani aslang komna lama pazo fa te inkar abikin Mizoram le kolram Burma acheng te inkara in muthiam lo na satak om avei thute arulang deurotin aran phora kanrama NGO Polian ber YMA hroi tu ten chanchin bulama an thathem ngaina lungliam awanga tangkam deng khong an lo mante po aron tar lang tel boka heng athuran ja te hi tu emo dem tumna lam ayen zofa te in pum khat du lutuk thathem ngaina po ani in alang rin sang athuzia han chiar hian tunge kan ni ti min ngai to tira unau thesen zom pui po kan lo in doin kan lo in bei chem ani ti po aron tar lang thakho mai thuziak thatak a pho chhuat tumna lama hian onlam anei lutuk deu mo ati theya athopui subject ronzia sab trong English thumal dispora ti hi ati lama ron soifia se acher tu tan cher anom le zolin karing athuziak athat fe rolin akal manga hian thu in kal hel deu om thina thu in phaman system approach ran mangta se cher anom le zolin aring om leti thlengkha kan chha thei to nei se pathian zara kan damanga ale peka chuan bung hni na then som pakhatna atangan kan chher zom le don ania khongai takin lo ngai chun zom ve zel turin in khongai na karon dil tel bok ani ilo thlir thin awangin ichunga lom thu karon soi bokani kalome